Hiji ni Weru TV. Tupokidro kiona kanya kangine ndi muthenyeru ari kwatana na oniki Nteto chietu Antone Amorin kinyakirimi ongeto PHINEAS IMAANA tukiambiria ni ati nendia kari bantere chendo anda ibonekete kudira bakinyela kopone ne mpara na kiara mukirani ndikithirite kibaringitha kiabu kada kya radio ntovo MCA wa wandi adwana urakinyana yo mutongeri wa baraba ingende ne ya wande ne ambunge account ya Meru nedira ati nendia kiromba dirikari account na kinyadirikari ne kudire kiwatanaira no tetheri antobana bya kurakenda ubatetheri kurwa na mpara ya banyelethia kaite no kunende nedire agita na mbere na kinyakuri antu bedire bakele keboya atungere baraba kedira baichala nonto boba batongeri yakomya ketano yete monikito Nteto Kelvin Kimadi na Nteto hii kaite na kausia seiwete mwanki maturene MCA wa Thona Victor Karithi na rimo tongorio baraba inge mbungeni account ya Meru na uritie muinge kuthura tongore na umemuno batike yosoka kwirila ukanyumene tutiere ntuku inkai muno toringa kura alilieni waita mukora aringirwa kura waita mtu atena tabia ikueleweka aringirwa kura akalulu antu bethera baina orongo left right and center batebu atongeria no ntu mtu akakwitha ina tabia uchi okalulu nyaka wa kura aita mukalulu nkurukia wa kura so oni bonkioria antu ba wodi chiondete wodi kwa kia Thona Meru mzima itwalili mutongeri ore ko tukuringira kura ukaringa kura blindly noke yakwithira wena ability ekumba ku utongeria antu bangi kono bariria nture ku baririe we baritana we yabo kwithira kwena proper leadership nimbi mkuluki Karithi na uritie siasa cia thiri buru kaitene okao bobo wega twithira twena peaceful campaigns ntuko ichatia no ntuko ina a lot of political activity wethiro te kwenda mutongeria waitenya muchemanio neyokie kana weta kira thikira uteaje kelele uteaje fitina thikira mutongeria wethiro te umwenda narie ete ungiyeye arie ete so ikwethira kuena political tolerance kukethira kuena fitina kukethira kuena fujo mtu na alilwe endi manifesto ekie na inyambererie endi manifesto ekie thiata history ekie kwethira na kwendete kia governor riare MP ngwiri kwa rita kwethira na kwende MP riare MCA kwa mfano impia bwithakia kwethira na kwende MCA ai mwana munini ai university ai high school ai kanisene ne atethirite aitongera kia babangi oringe Victor atitite kuria burua ntoba wendi bobo ya na baraba usiomba kana baraba na kainyo utethia karibano anda ciatiene kaitene kaoba rumeri ithina empara kuntukuko etutiani bando kwina serious problem no ntumbura ne aurire bya kureibia bya thukangiro inya ne njou na nyumo ingi cha kithaka so kwina mpara serious inyakithira itukona kanisa kia tutetheria tukona ngavana maite maingi na utumana bya kurabikea bado kwina shortage nene na antu betu baina mpara so tafadhali twetera antu ba siasa ki anybody uraina ability otetheria itukuria antu bombe kuumira no to the next time turigirite mbura tumirigirite maybe later mweri wa 10 kana mweri wa 11 meaning rira antu bombe kia kona bya kurea myundene yo nago etu mungao na mpempe ni next year mweri yoele kana nyayo thatus nkiripotera Weru weekend kumatiania mbita wake uvin kemathi
Tutanteriche gembe na rane ndi murori gete kia ubunge ndi negisio kia ubunge kia gembe no Joseph Ntoirwaki edirite ndi akiora kia mabisabo kiribati kidira wa etumirawa ni siasa kinyabari ko kenda kuangara tene mount yegi durano na kinyaka campaign ire kwedere kiringa wakaitene kan Ntoirwaki edirite akiongela na kuwa kwa mabisa baburidi ndi bakweda baitumairwa ni siasa ba kendo tire bakweda bakyangara tanake kinyoringe kura na campaign ya chidirite geta na mbele monike Nteto Nicholas chabari komantero chembe katumnyidie detoi no njie sioro kamweline umenyere ukia kwenda utumira utugubwa kwa mibango ubangi uyo tumika kendo thukange kura butu kethe tukaritie bukamnya power area na raia. Kulingana na Ntoirwaki aliuga mibango ya kuija kura nireketie na kumenyekana ati mubunge gwa Gembe no thitwe mwaka more arenda gutumira mabitha abao karia na barabangi akibathangaranagia na kubathamithia nikenda abona kanyaga kuija kura ntere mwanya mwanya na ara akuga mibango nireketie na kumenyekana na batietegeria ithi na mbere bakiuga bagakaria kura achiao itija kuijwa imuntu kinyoriko. Ture aware mutongori ora wathuri na Ntugembe Igembe North kwe mipango epangi ya kuthangalania security agents ya wekira security agents ubwa na nara akomba area kuona ora omba kutransferithia antubathirikari kenda uria line romba kwa kuthukangia cio kura nendo mura manto akuthwanio ka thukangia kura tumara security agents ukamnya babaringa kura ne antube no tiru rongo no utire ubwa okendia Nkoroki iyogo na ugite kinyamanto umege kwenda gutumira bya kuria kweneria anto na kenda babaringira kura ibo batiri kwithira bukerekano na bo na akiuga ngugi ya mujumbe ne kuromba irio kuma kire thirikari na bikanenkanirwa gukurukira arwangi irotongirwa matura kana administration ne kenda bikinyira anto akiuga kinyaiba komenya kuri na irio bithito ne kenda bitumirwa kiumya ke muthia ya kuromba akura leta nabyo byakora bya wekite byo kwa na itarakura kinya ulwa ni mantu yau byakora bya thikari byanwe na tengwe muyumbe kwa na nkima cia relief tengwe muyumbe kweta kwa na relief fund ngwe muyumbe no etoka romba relief fund wa romba relief fund ikan distributor ni DC na sibo na assistant county commissioner assistant chief na sabwiri aboka batu tweta area managers atukugeria kuwata guge ebwa mujumbe ojo mauka amaore augite egwe mbere tutirarirwoni ati gwatikana kuma Gembe North Beton Class Chabari Nangeno kone ate bisa wandukembede na michezo ndene ya county ya Embu Patrick Njagina rekete kwidra akino kwa kokie Njagina ndio rare direte ya mirete rwangirune direte kinyakiri kana wana ukadho nonto boritibokie bongwe akaribantere unende naramutano kana mutongeri direte ya kiuma ibedirete bakiora kedirikare ya county ya Embu tira itekeke kwidra kekyoka kwa ne muntonge horomete nteru kenda bamba itana mbere kudangikirwa mwani geto Nteto Rita mwani kwa mushiri kato Nteto. Patrick Njagi na uria urain director wa maundu ma mithako na ayuthi thiini wa kaunti ya Embu ni ureketie kuvuruka na kuthikwa mucii gwake mwena wa Kithimu. Patrick araririkanwa arai muruti wira wina kio na arai na wigiririki maundu maria monthe arekaga. He was a very transparent man. Written his history as a good person. And a very professional to us. What I'll give you is this. We continue praying for his soul to rest in eternal peace. Wauguo ni uraririkanwa arai mwe wa aria marekiririte makiria taranda cia yuthi miena ngurani ya kaunti ya Embu na kumagwatirira na kiria kionthe marendaga niguo gukuria taranda ciao. Very instrumental to make sure no kama sports irudi toka kwa super cup no successful, which is part ya kulitira uyuthi ugodo okumanyata na Embu County nikaona tuwe celebrate na tupea na ile na family
Wauo ekari a mwena uyu wa Kithimu ni maravoya uria ugakorwa akivewa giturwa giki akorwe aumite mwena uyu wa Kithimu niguo ekari a mwena uyu mathie na mbere gukorwa mari thiini wa thirikari. Turauga gitikiu kirakia na elector wetu wanamubiania na His Excellency the Governor na even the government turenda kuona gitikiu gitusomera katika ndo wake Kithimu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ya Samburu Governor Moses Kasaine Lenol Kolal no munendo mangabana baraba kwithira bakirika kya kibindi kyo kyabielene kya mudia yangabana wa county mwanya Lenol Kolal ne nedrete tarike kinyomba ni ubura idrete kyomba na kwa myake 10 redrete ya rutongerie ne boune ndi redrete kinyagita na mbere no tariria ya Muhammadina ya rabedrete wa kulukaira mwanike to Nteto Dorcas wakaria no twaro norokie. Fine, let me know once you start rolling. Governor wa kaunti ya Samburu Moses Lenokulal atonyere wathanine mwakene Jwangiri 2013 riria kariba Samburu bamuthurire ta governor wao wa mbere rungu rwa katiba njeru ya 2010. Thank you very much for this opportunity, and first I'd like to register appreciation to the people of Samburu having given me 2 terms, of course by grace of God. Na gutariria nimbi ya mukuchiriria kiri utongeria kinya gutwika mbere ya gutonya siasene na ritaga ngugi na andu angichi otungata ba muingi akiuga otungata buri aritagira muingi ni bubu atumire enda gutonya siasene kenda batungata kinya nkoroki. Selected in 2013, my biggest drive was to serve the people of Samburu. Before politics, I was working with humanitarian organizations for a number of years in Samburu. And by interacting with the locals, by interacting with the communities, that gave me a motivation to serve at a higher level on the platform of politics. And that's what inspired me to join politics in 2013. Ariuga rwari rugendo ruru muno ntugwa kagita Samburu yari kaunti ria yatejaniriitwe muno na kumyambiriria kuma Kibugu bwari ontobobomo. As you know, Samburu since independence, it's been a marginalized area. For all the number of years, 40 plus years, we've not had a real service in terms of basic requirements, water, infrastructure, health, education was lacking. And I think the infrastructure bit contributed so much. And like most of the northern Kenyan counties, we really lagged behind after independence. Ariuga mwana bo nyuma yawe kujukio tongeria enagia gukenera nontu nombite kugarura kaunti eu na kumikinyukia tagaria rinene mbere kumare yari na itagaria riria ajukiria riria mbere ni kuritana ritingugi bawo aria babatere gutungatira akari nontu bwa mbere bwari kwagirithio tungata bogi mabamwere nontu ni gwakujagirwo iko bibingi bia na kagita gaguchiarwa na gwikira kithomo kiria kionekete kuthirikiria buru kuma ndiguru ya igwatere ochiathi. Because we have really transformed, it's not yet heaven on earth, but considering the before and after, of course we've been able to achieve a lot. A lot still needs to be done going forward, but I'm proud that whatever we committed to do in 2013 has been achieved. There's quite a number of success stories. There is quite huge transformation in terms of both hardware and software. And I think we're in the right track going forward. Our biggest investment has been on health and education, particularly when we came in close to 79% of our people were illiterate. Illiteracy was standing at 79%. Mortality rates, infant mortality rates were very high, over 35%. And I think when we came in, we gave a lot of attention to literacy through the ECD processes. We came in, built a number of classrooms, did a number of teachers, but we went further as a motivational front to provide school feeding program as an incentive to draw children to school. In terms of healthcare,
we went full gear to do the initial structures, the infrastructure, the dispensaries, the outreach structures, and we are happy we were able to achieve quite a lot. Amona bo kuringana nawe ngugije tirithirite mbuthu nontu wagi bokaria ni bwithirite buingi county u kumania na wamba bwandithia ontu buria bwithirite bukigiria weti na mbere kumania na kwaga thiri. Leno Kulal ariuga kiriwe ni kwithirite kwina ngwataniro gatigati ka thirikari cia county na thirikari nene nontu bonde bena muoroto jumwe jo gutungata mukenya wa kawaida. Banditry, some bit of poaching, and this has been there since the years have known. So that has been the biggest challenge, because then without peace we are not able to do meaningful development. There is displacement of communities, there is issues to do with compromise in livelihood. Sometimes these conflicts are resource based. So that's been the biggest challenge. Kulal ariuga akiumagaruko bichine atinagia kuiririra nontu nacio metia kuritira kariba Samburu ngoge imwe iria ciarikire manifesto yawe akiuga kwithirwa ajukitie county area yari ari mutongeria wa mbere na gya gukenera ni nguge yawe. And especially devolution also being a new concept, we had to invest a bit of knowledge, a bit of expertise, a bit of referencing, bit of benchmarking, and we were able to deliver. Leno Kulal aumagarukite obichine onde arumeri nenkukumo iria imuringithanite na wamba bwambeche cia muingi athitangine kiama ya mitugo na kurwana nkukumo EACC bakienda tariri na mbeche chiringi milioni 80 gaturumo Mugwanja mbeche cia muingi cietire iria cirikanaga ciekirwa kiri account ya andikithitwe na rietwa riawe. Let justice be done, but let's also not use some of the national government agencies to distract and to settle scores that are meant to be settled politically. Gya kumenya amana bone ati Leno Kulal gukeja kwithirwa mboto ya Kenya Kwanza kajuki otongeria omba kuona kanyaga kurita ngugi nyuma ya kurungika wendi bwawe bwa kurwera gitigio senator na gochietia kugwata mbaru senator wa Nandi Steve Lelegwe. We welcome you, Moses, into our setup and our team. Nkiripotera Nteto cha Weru ni Okambita Dorcas Wakaria. Na nikumira unende tukutha tukiona akanyaka kunoka indi ugeta kurinchokerete na Nteto ingi. Chris Marete, Chairman wa Meru Potato Cooperative Union, Director National Potato Council, lakini nkuruki undi mulebyo ikwashie. Ndikinyakire tax force area ela formirwe His Excellency Peter Munya niye gatutetheria kithinire chionde tutwiri ikwashine. Chauria Peter Munya ombete gutetheria sector iwingi cioremi turi kagita gitu gutetheka turi arimbe ikwashie. Na Minister of Agriculture Peter Munya leo tugatetheka kiri ikwashie. Na ndi tafadhali arimi bau nontu tuonetwe kigerio ni hatuija kugwa na ibu yitu kurukirite wasiri baba inge muno na batatu tethia na ndi ndi twitite utetheka karia ndi gakuina ina ho wali mbeto ba ikwachie tafadhali polika na itwa keriko storage kusisi Peter Munya na kwina ingi ili on process ije ya uju ntugi ara deep tukwakero inali no you know ya Minister of Agriculture tuchoke nande Peter Munya na utothiria mantu cha pairethera kana mbeniko kera Raila Amolo Odinga na Martha Karua tuina assurance ati Peter Munya akethoe waziri na ikwachibie yetu mituru ikathira. Inawezekana leo ni leo Endo temuje seneta James Mithika
Nitawa James Mithika kwa kwini yoko nene sana netio ya kinene inkuromba babu ya Meru umpe kura shenu mbaye mujumbe wenu ndene mbunge ya Senate kiama yako Jubilee kila kina rwanorwa kagia kana kauku kana kaunkutha wirango ndokuritira iri watu ni maari ya thatu namba 1 Meru ngwatane ya tongeria na baraba tongeri uni burankwenda kuthithia ni kureta atongeria amwe kenda tusukuma thina cienu iti nyingi turi amwe twinthe atongere betu bakwa twike bakuwatanira yo atuma thina cietu iotha na ithithwa tukithikira shwa. Namba 2 ndenda kwa senator wenu mpete ndite ngwe kuringana na watho wa katiba 96 ndete mbesha county ya Meru nkakaranthi kolelia na nkathikiria ina mbesha icietete kiri uwe uri mukario Meru. Bwaya thatu ndenda kwa senator ugeka Meru kiri thirikari bethieni senator wa wita Nairobi kuwatanira na thirikari ira ikathurwa ni Kenya kurira nguburomba atanoshia Russia na abakwa ni kura cia weta kuburitira ngwe kuromba na kuburetera Ameru na wendo kwa winija tariki 9 mweri wa 8 namba 9 ithanduku ria Senate mbikira tik mbaye senator oku kwegitio na kuritire ngwe Ameru tugurekania senator James Mithika Mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego Gist mbere ningucokeria Murungu nkaro nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego Gist miaka 10 na ningucokeria ntubego Gist nkaro nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego Gist tariki 9 mweri wa 8 umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana beto ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite ya tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na ntubetu bona akwendelia thokone injega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka ego Gist kenda rweli ndura injega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego Gist mwekuru mukuru atanabaya na alibachia tariki 9 mweri wa 8 umeru kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote Gist tore mbere twina Kireria tore mbere Nwe ngavana uria kurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwairi gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia ngugi kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene Meru county to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute na Kiraitu anjukirie na reserve ya unda bidhia masonary mimi ni product ya Kiraitu nilifanya electrical nikaenda sasa nafanya Southern Sudan atuliganite na tukona barabara na tukona maendeleo yote na mbele yao ya Meru Kiraitu Murungi gavana turado ta seroli lava nanti na ta nanti yo karamba nanti yo wa kundu kiboyo kemwe kinya watu tole watu kuranda komba kuona kana roi lakini nikurire kuona roi ikura makala ikonyesi bwengoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukoria tumurandi yo araturetere yo amburi yo gatukiria gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Meru Walusire na kalemi wetu ni goji nina nikango chokia ngaro kulingana na ndeja sukanda kwa Muromi Njoke ndera ngoge mbega na kinyari nenda inyo bisera ndingirwa kune biseta oneka goko ira irikoringo Nairobi ewankwira ntubeto bonde mutagwe na katina agatinda kwereria ngarame yake di Nairobi
neje achuka kwa moromi njoke kote kedimikete aja Joke no abotore joke no abotore nadaraka no abotore kwa marito mbita Stephen Kariuki ngia kwangu no ndina gikeno muno kumenyithia mawega maturuthiritwe thirikari ya His Excellency Muthomi Njuki mbere ni twathia kuthugura ndawa marimanti service inu ingi chakariga matiri ko challenge ira mbingi chiathirire na kama nyaki Health Center etetheti gatethi nyagia Kitui County nonto twankene na Kitui County na baba ingi bauma nyagia thagicho bakaya goku na ibeyo service kwandikirwa ndawa ithimi wana delivery wana maternity cionthe ruthagirwa free ko tuchokeria bwana Muthomi Njuki nkatho. This is county with the best managed healthcare. The winner is Tharaka Nithi County. Muthomi Njuki gavana wetu gavana number 1 urathimo uritingugibwa ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongire Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. The Premier League is back, refreshed and revitalized and ready. He's in good shape. A wild day. Right hand by Fury. Down goes Wilder. These are the moments I live for right here. They are the bee's knees. It's a particularly a massive day. Sign up at showmax.com to get the best live sport and the best entertainment that Showmax Pro has to offer. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Nyumbani ndio kila kitu. Neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ni urithi tunaoachia wajukuu wetu. Nyumbani ndio shule yetu ya kwanza. Nyumbani mafanikio yetu yanathaminiwa. Nyumbani ni upendo na usambazaji wa upendo, umoja na kufurahikiana na kusaidiana kwa lolote lile, hata mambo yanapokuwa magumu. Nyumbani ni matumaini yetu. Nyumbani ndio kila kitu. Ni furaha yetu, ni maisha yetu. Nyumbani ni kazini. Nyumbani ni ujuzi wetu. Nyumbani tunasherehekea talanta zetu. Popote tuendapo, tuna uhakika tutalakiwa kwa furaha tunaporejea. Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu,
ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini. Bueno, ntuba kuthira itete na mbere kuwatana na uni kirende chetu na tuchokerani ati nende ya siasa bakiama kia Jubilee kuma county itarakanithi bethirite baicho kakiankatho kirira kuruira gitu kiongabana tigiti ya kiama kia Jubilee Professor Erastus Njoka boni kumaniana kiraba wete nuate thirite kire konora kwa sub-county ingeyelendene ya county ya Chuka North na Chuka South. Ntubaranende bethirite bakwi nyabo atuma bethirite bagita na mbere muata mbaru kenda tuikangabana wa county. Samuel Gashima kato endetoi. Kere ebukuri ya kurikithia mitaratara thirikari tareo Kenya Gazette Jumatano eno ya tariki 20 mweri ujo thirikari ni atangachire kuganwa wa sub-county ya Chuka ya uma sub-county Chiere tachio Chuka North iraeko rumarutero rwa Gintwire rwa Karingani na Chuka South iraero ruterero rwa Magumoni. Bakiari yake ndiunga chege chiacha ntere cha Ruthito wadi ya Mugwe na ntere cha Marine wadi ya Karingani ndi tena tigiti ya kiama kia Jubilee ibaka tia mwendigite kia ugavana na kiama giku Professor Erastus Njoka nunto bwa gutongoria mutaratara wa kuonekana wa sub-county inu. Ndetwarithia na president wetu twamwira Chuka nenene muno ni amirenganie itwike na sub-county ciere na riu president ni aregwire tuve na ngemi timwire athiete ni kenda kuromba mauntu mau monthe yatongoretwe ni Professor Erastus Njoka ana Dennis Mutwiri alipo ana Paul Mugambi ana Penina Kambanja andu monthe mara mukuona baba bariuga kumania na sub-county ino chembia akariba inge banterino bakaona wira tukandikirwa mandio tukandikirwa ma chief tukandikirwa ma assistant chief na tukandikirwa sub-county administrator maute mawera ibakathiritie utongoria bwa Professor Njoka aramurombigiite gia Senator Paul Mugambi apeyanite wira ni ati mugongo wa Tharaka ukamuringira kura batakwathukiria nwa imwe mwana wenu ura tukunengera giti kia governor kura na Tharaka na ibo kumenya Njoka kura na ara Tharaka ikaura gatambura ibuje mbura ikaura gatambura tio tutie mathena tutigaga kura turi amwe Tharaka tutigaga kura ndenda uthikiria wondi cha Tharaka ire ithanthatu kuma Gamba Ng'ombe kuthi Chakariga kuthi Marimanti kuthi Nkondi kuthi Gatunga kuthi Mukothima uthikiria wondi inu bura kura ikegwe kiura tambio tugane Professor no Tharakanithi tiumiriria kuigwe number 46 nokia tio tuli antu mokia akuna muntu obete murengetia leu twere muthomu wa Njuki Tharakanithi tio thini ni antu mari ato ne tuenda maendeleo tumule chaitani ashi bonthe bagikathagiria utongoria bwago na kumeneria jiacha na utongoria bwa baraba guchindana nabo baba angeto chindana nabo bamweto batumire kathwana tobanenkera gwira bare moigwira tobabuta 2017 toma ende wewe twatumire kurithia waigwa tamburi chiari gwana ari nyamu kithakani no kwenda tukunenkera gwira no kairiri ko urokuja kuromba gitiga seneta ukumenya ya imwe ire muntu turi amwe urokuja mukamate ukerwa ndura na ndurire burege kethira kwe mwana akwenda gucoka skuru atere skuru no ntoba kwagia school fees ata skuru no ntoba komia kiongo kethuganagia kauma skuru agure boda boda au maskuru no ntoba kugia ndacia mapema tariki 10 pweja wa Kambanja mburera school fees mbugurira irato na bucoke skuru botakore fees mubangania wa chiacha chikama eke county no Pet Kemereti noe ariuria akariba county no batigetegerie kuigwa bare rutere ruregani nyuma ya kithurano kinene akiendekithagia bathura rais ura agatangachwa atongeretie kirikura cha maoni cha muthia ira igatangachwa kiumia kijite tumenyerere tutikathie opposition sawa tumenyerere tutikathie ko opposition tutuike auge tucuthirerie kiumia giki tuone uria uri mbere ni uriku sawa tucuthirerie kiumia giki tuone uria uri mbere ni uriku uria turikona ni uri mbere tumenwa karutha thirikari tukina mwikiria ku
Nkiripotera Weru wikendi kuma gichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishima. Na tuketana mbere na Nteto chietu ni ati nindi tuitentere cha saudimenti na rikundi byandu kimbidi umurengo yo azimio bedirite baitumira kienende kwithira bakiwa tambaru ura kwithira kirwera gitikia kia mubunge na rwanyirwa Kenya Kwanza mwiti kadhara keitene kaunende muri karinga kinyana mbete kwithira kigunika kumania na ndama uiche gisiasa barato kwithira tukumenya kwa ni mwandiki twa Nteto mutugikare. Baba ni bamwe bagwatimbaru Daktari Shandra Kimuitiro kuragitekeo bunge na kiama kia Jubilee na bangi bare bangi Kimathi muriri gitekeo na kiama kia Mbas muthejo na roba kionokana kurito kujubo bakathingata katharo dawa ulio kurira gitekeo na kiama kia UDA mbere ndari wa Jubilee kirotete rwa Dr. Shandra Kimuiti lakini andi ndoniro tyo twitete na daktari ndagancoke gikathara na kathara nkona no gatukinya mbere na no mutongerio mwega ngugire aguturokeria rukiri ne agutukia rukiri gwitogaira antu mbeca ore acio tino ikitia antu Kimathi nyote mukwiria nyare turamo campaign ira na au otende kinya ikire wo mukwiria inyo ukweja gutuminyira na mbeo namba 2 akariganirwo noyo tukamunenkera kwa ujaoni kampume takire bange bonde ndona muntu raomba guntethia ikathara na no nkoda kuritania na wengugi bakiuga bare kuthuja pinzani bakathara ni bonete ni wori na kiroto kya gukiria Southiment na kumitithia na mbere na tuthiuruka Southiment twikaga mbia cia Sandraki antu betwira barenda kuthura muntu tugwita mwiti kathara bakethae majani na suti na atu turenda kuthura muntu tugwita mwiti kathara tutemayenya tu marigu na suti na iturigirwo manifesto ya kathara ni atuigiti antu ahega antu beto ba Southiment ko batwe tukwinga officially oteri na aria kwa Bashandraki kwa ukura ntariki kenda tuikitie ke muntu tugwita mwiti kathara ayuthi betu muntu jani tutirire muntu gwitwa kathara nontu imbize agakiriti job opportunities inyingi na bagwitikiria gusupport kiama kia UDA kuma kiri mutongeria wetu William Ruto kwina manthi na bauga kuma narua bakwambiria kuringira campaign kiama kia UDA kungina ku MC wa Bogeta East Mwirigi Karinga nethirite akiamukira kinya we bamwe barabara aria gwatimbaru bapinzani bawe na nkuruki baraba ugite bakagwata mbarunga bana kiraitu murungi ikyo kiratumire mbwa kaba Mwirigi Karinga acoke kairi ni nontu ja iria yetu iria turi na itete ngugi nyingi kawera utegento atwete ndarene kinya kimwe ende kiraitu murungi na tureterete ndagacha bena Mwirigi Karinga na iba tureterete into bingi muno na ndi support munene muno kawira mwangaza ende kuma gutoma goboko bunda wa left unge karaitike toto twana emoto kiama uno ati mamero buru na tuwa kingangi kireko ugutikira gutoka kiamene kia Mbas ugutikira kuthama kawira mwangaza ugutikira kuthama mithika rentore ugutikira kuthama Aron ugutikira kuthama Miunge kuma gicigo mbunge ya Southiment nkiripotera Nteto cia Weru Juma rekwa rietu ni mutugi kare we mutugi kare na unandi no tukida tugigara gatanta kiende chietu nkatho na ncho no ntopa kwithira watanirite na uni Antone Morin kinyakiremio ngeto PHINEAS IMAANA